Jesu nakuranda, Jesu nakuranda, 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 Jesu nakuranda, 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 Jesu nakuranda, Jesu nakuranda, Jesu nakuranda, Jesu nakuranda, Jesu ranza ranza randa, Jesu ranza ranza randa, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu ranza ranza nakuranza, Jesu ranza ranza nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, Jesu nakuranza, ranza ranza, Jesu nakuranza, 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 Jesu. Rishile everything ra Yesu Kriste wa Nazareta. Hallelujah. Iranda ku khesa bomo ra Xikwembu. We thank the hand of God. Lexi xi hi pfuneke ku fika kwala emixweni lowu. God who has helped us to get here this morning. Hi rhandza ku xeweta namuntlha ku yingiseni. Would like to greet you who are listening to us. Na n'wi mi nga ku hi voneni kunene. Even you who are watching us. Ha mi amukela emixweni lowu. We welcome you this morning. Hi vito ra Yesu Kriste. In the name of Jesus. Lava ku ya hlaya rito ra Xikwembu. I want to read the word of God. Ka siku rintshwa. In a new day. Ka vhiki rintshwa. In a new week. Ka awara yintshwa. In a new hour. Ka minete yintshwa. In a new minute. Ka sekonda yintshwa. In a new second. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. I thank God. Ile kamalamlele ka Papazela, South Africa. We're in South Africa, under Malamlele. It's a village called Papazela. Then we thank God. God is protecting us. John chapter 1 verse 1. Let's open our Bible in John chapter 1 verse 1. That's 1, not 2, not 3. We'll read John chapter 1 verse 1, 2 and 3. Eku sunguleni ka swilo hinkwaswo rito a ri ri kona. Rito a ri ri na Xikwembu. Kutani rito a ri ri Xikwembu. Hey. Yena rito a ri Xikwembu ni le ku sunguleni. Verse 3. Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi yena. Kutani a ku na xilo na xin'we lexi tumbulukeke loko ku nga ri hi yena. Hinkwaswo leswi nga tumbuluka swi kumile vutomi eka yena, kutani vutomi bya yena a byi ri ku vonakala eka vanhu. Hi khensa Xikwembu hi ku hlayiwa ka rito leri. We thank God for the reading of this word. Xikwembu xa tintswalo xi hi pfuna. May God of mercy help us. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. Hi kuma rito ra Xikwembu ri ri eku sunguleni rito a ri ri kona.
We heard the word of God saying that in the beginning was Word. Rito arere na Xikwembu. And the Word was with God. Yena rito ari Xikwembu ni le ku sunguleni. And the Word was God even in the beginning. So nchumu lowu nga rito Something which is Word, a ku ri hava. it was not there. Rito a rova na Xikwembu ntsena. The Word was with God only. Rito a rova ka Xikwembu ntsena. The Word was in God only. Xikwembu a xo va xo rito xi ri xoxe. God was the Word himself only. Na sweswi Even now, Xikwembu God xa ha ri kona. God is still here. Xikwembu xa ha ri rito. God is still Word. Xa ha ri rito ra ha ri Xikwembu. And the Word is still God. Ni khensa Xikwembu. I thank Amen. God. Rito loyi This Word, u nga ringi u n'wi tolovela. don't try to get used to it. U nga ringi u n'wi tekela hansi. Don't try and underestimate it. Loyi loko a vulavula This one, when he speaks, u nga kuma ingaku a swi nge endleki. you might think like it won't happen. Swi ta endleka. It will happen. U ri hinkwaswo swilo leswi nga kona He said everything which is here, swi endle hi rito. it is Amen. created by the Word. Swi endle hi yena. It is Amen. made by Him. Se na sweswi Even now, lexi a xi vulavulaka what He says, xa endleka. it will come to pass. Hi leswi a nga xiswona. That's how He is. Hi leswi a nga xiswona. That's how He is. A nga se cinca. Has He changed? Ene a nge pfuki a cincile. And He won't change. U ta tshamisa a ri xisweswo a nga xiswona. He will stay how He is. Hi yena rito. He's the Word. Loko o pfala If He closes, a wu nge pfuli. you won't open it. Loko o pfala When He closes, a wu nge pfuli. you won't open it. U ta endla hinkwaswo a wu nge pfuli. You can try anything, but you won't open it Loko luya o pfala. when that one closes. Loko na koho o pfula Even when He opens, a wu nge pfali. you won't be able to close. Hambi o endla no endla Even yini if you can try anything, u nge pfali. you cannot close it. Hi ku loko a vulavula Because when He speaks, a ku na lexi nga ta yimisa rito ra yena. there is nothing that can stop His way. Wa hanya. He's alive. Loko a vulavula When He speaks, ku ha lexi nga ta yimisa rito ra yena. there is nothing that can stop His way. Na Satan wa swi tiva. Even Satan knows it. Na Zambi loko wa swi tiva. Even Hallelujah. Satan knows it. Na man'wana mademoni ma swi tiva. Amen. Demons, they know it. Ku loko luya a vulavula rito ra yena a ri yimisiwe hi nchumu. That when that Hallelujah. one speaks, His word cannot be stopped by anything. Wa chavisa loyi. He's scary. Wa chavisa. He's scary. Satan wa swi tiva. Even Satan knows it. A ri kona. He was there. Wa ha ri kona. He's still there. Wa ha to va kona. And He will Amen. be there. Ene wa hi rhandza. And He loves us. Ene wa ku rhandza. And He loves me. Ene wa ku rhandza. And He loves you. Tsutsumela ka yena. Run to Him. Famba n'wi tirhela. Go and serve Him. Famba ponisiwa ngatini ya Yesu. Go and be saved in the blood of Jesus. Famba evitweni ra Yesu. Go to the name of Jesus. Famba ka moya wa yena. Go and hear His spirit. Hi ku ri trainer ri ri. Because His word says, Laha nga na tindleve. those who have an ear, A twi leswi moya wa swi byelaka tikereke. let him listen to what the Spirit says to the churches. Famba n'wi twa. Go and listen to Him. Famba n'wi twa. Go and listen to Him. Hi ku a nga tlhetli. Because He doesn't back down. Loko a vula xilo a nga tlhetli luya. When He says something, He do it, doesn't back down to His word. A nga tlhetli. He doesn't back down. A nga tlhetli. He doesn't back down. Famba n'wi tirhela. Go and Amen. serve Him. Amen. A ri rito a ku sunguleni. He was word in the beginning. Yeah.
i yini lexi nga n'wi cincaka ku a nga havi rito What can change him not to be weighed? ku lexi nga n'wi cincaka There is nothing that can change him. Amen. naho u n'wi alaka u nge n'wi cinci Even if the one who's Hallelujah. denying him, you cannot change him. ende u nge cinci leswi a nga xiswona And you Amen. cannot change how he is. u lo ku nyika chance ku va wa ha ri laha He has given you a chance, that's why you are still here. u nge n'wi thungi luya wena You cannot rub that one. wa hanya He's alive. wa hanya He's Amen. alive. misava leyi yi tumbuluxiwe hi kristo ra yena Amen. This earth was created by his word, ku katsa na wena including you. u endle hi yena You are created by him. a tla ku nyika masiku And he also given you days. wahi u nga yi ka yena Why don't you go to him? famba ka yena Go to him. famba ka yesu Go to Amen. Jesus. a nge ku bakanyeli kule He will not cast you away. u ta ku teka He will take you. u lava ku hanya na wena He Amen. wants to live with you. u lava wena u hanya ka He yena wants you to live in him. a wu swi tiva ku wena a wu swi tivi ku hanya Do you know that you don't know how to live? a wu swi tivi we ku hanya You don't know how to live. u hanya hi yena You live by him. u hefemula hi yena You breathe by him. Yeah. u fambafamba hi yena You walk by him. mbilu ya wena yi ba hi mhaka ya yena Your heart beats because of him. hi yena wa yi nga yi ka yena Why don't you go to him? leswi nga ku hlamarisaka What surprises? na la nga ku endleni ka kereke Even the one inside the church, a nga na mhaka na he yena doesn't care about him. sweswo nga nghena kerekeni a wu They just come in and go in Why church. wa hanya He's alive. wa hanya He's alive. wa hanya He's Amen. alive. a ri kona He was there. na sweswi wa ha ri kona And Yeah. he's still Amen. here. wa ha to va kona ku ya ku yini And he's still Hallelujah. there. Amen. rito ra yena His word. ra ha tirha Amen. ra ha tirha Hallelujah. loko a vula xilo xi endleka luya If he Yeah. says something, it shall come to pass. It will happen. wa chavisa He's Yeah. scary. wa chavisa He's scary. loko o pfala If he closes, u nge pfuli you won't Yeah. open it. loko o pfula If he opens, wena u nge pfali you won't be able to close it. hambi o hlanganisa njhani u nge pfuli Even you can try how hard you try, you cannot open it. u nga va u pfale swilo swo tala swa vanhu You might have closed many things of other people, hayi la ku vuleke luya but not where God has said something. la luya a pfuleke kona u nge pfuli wena Where God has opened, you won't be able to close it. la luya a pfalaka kona Where he closes, we u nge pfuli you won't be Yeah. able to open. laya a pfulaka kona luya Where he opens that one, wena u nge ringi ku pfala you won't even try to close hikuva u na matimba hinkwawo because he has all Hallelujah. the power. u na matimba hinkwawo Amen. He has Amen. all the power. and u tiva na ku wena u sele na masiku mangani He also knows how many days you are left with. u swi tiva kahle He knows it very well. hi yena ku tisa la misaveni He's the one who brought you to earth, ene wa ku rhandza and he loves you. tsutsumela ka yena Run to him. Amen. tsutsumela ka yena Run to him. Hallelujah. wa hanya He's alive. Amen. u kona He's here. u kona He's here. Amen. kateko Blessing. lava pfumelaka Blessed are those who lava pfumelaka ka yena va ha ri misaveni blessed are those who believe in him while you are still on earth. xikwembu a xi mi pfuna May God help you. Hallelujah. xikwembu God i ntiyiso is real. yesu Jesus i ntiyiso is real. molo kwetsima Holy Spirit i ntiyiso is real. ende vutomi And life i ntiyiso is real hikuva hanya because he's alive. rifu Death i ntiyiso is real. Hell i ntiyiso is real. paradise Paradise i ntiyiso is real. xilovelo
The throne and days. is real. Tsutsumela ka Yesu. Run to Jesus Re nge se pele. before the end of the day. La pela dyambu. The day will end. Tsutsumela ka Xikwembu. Run to Jesus. Hell. Hell. I joke. It's not a joke. Hell, I joke. Hell is not a joke. Hell, ako va rito ntsena. Hell is not just a word. Hell, inzamo. Hell is a place. Intiyiso. It's real. La u nga tala maxangu. Where there's many troubles. La u nga tala ndzilo. Where there is fire. Ku nga tala swivungu. It's full of worms. Ku nuha. It's smelly. Tsutsumela ka yena. Run to Jesus. Luya loko a vula rito. When that one says a word, A ku loyi vito ra yena ri nga ta ka ri nga khomiwi bukwini. he said, the one that your name won't be found in the book, U ta hoxiwa ndzilweni. you will be thrown into fire. A swi nyikangi swesweswo. That doesn't change. U nge swi cinci wena. You won't change that. U nge swi cinci. You won't change it. U nge swi suli. You won't wrap it. Hambi u nga yi kerekeni. Even if you don't go to church, A wu nga swi rapi. you won't Amen. erase it. U nge swi suli. You Hallelujah. won't erase it. Ende u nge endli ku ri swi fika swi cinca loko wena u fika mahlweni. And you won't make it to change when you arrive there. Tsutsumela ka Xikwembu. Run to God. Ni kombela minetsenyana ya wena. Can you give me one of your minutes? Hell. Hell. A ni sunguli laha. Let me start here. La ndzeni ka wena Inside of you, ku na wena. there is you. Ende laha a nga ndzeni And the one that is inside you u saseke ngopfu. is very beautiful. U saseke ngopfu. It's very beautiful. Kambe loko wo tikuma u ri heleni. But if you find yourself in hell, Na ku saseka koko even though you are beautiful, u ta onhaka. you will be destroyed. U ta onhaka. You will be destroyed. U ta onhaka. Ku onhaka. Mara a wu nga fi. Or you will rot, but you won't die. Na ku saseka ku te tani. Even though you are beautiful. Ene munhu loyi a nga ndzeni luya And the inner person i moya. is spirit, Mara u na marhambu. but he has bones. U helelini. He's a full person. U helelini. He's a full person. Na matihlo u helelini. He even have eyes. Ende munhu wa ku wa karhala. And that person gets tired, Kambe a nga wisi. but you don't rest. Munhu wa kona wa twa tola. That person gets thirsty, Kambe ku ha xona. but there is nothing to drink. Wa twa ndlala. You get hungry, Kambe ku hava xo. but there is nothing to eat. A heleni In hell, a wu nga kumi na xin'we xa kahle. you won't find anything good. A heleni In hell, ku hava xintsongo xa kahle. there is even not a single thing which is A wu good. nga kumi na xin'we xa ku saseka. You won't find anything which is beautiful. U nga yi there. Don't go there. U nga endla hinkwaswo. You can do many things, U nga kumi u ri heleni. but don't find yourself in hell. U nge kumi na xin'we You xa won't kahle. even find a single thing which is good. Ende a ku na mpundzu a heleni. And there is no morning in hell. Ku hava nhlekani. There is no afternoon. Ku hava madyambu. There is no evening. A ku na tinguva ta lembe. There is no season. Ku tshama ku te tani. It's just like that. A ku wisiwi. There is no rest. Kombela u ni yingisela nyana. Please listen to me. A heleni In hell, ku na mikosi. there is cry. Kosi. Funeral. Mikosi. Or there is people's cries. Vanhu va kona va rila. People are crying. Ku rila ka kona a hi kona ku rila ka haleni. It's not the same way that we cry, But munhu wa kona u rila a handzuka na laha. but that person cries until their throat cuts. Va rila laha ku handzuka. They cry until in their neck it breaks. Va rila ku ingaku marito ya voho a nga twala a henhla. They cry as if their crying can be heard in heaven. Leswaku kumbe un'wana a nga fika va humesa. So that maybe someone can have pity and then take them out. Hambiswiritano a ku na lava va humesaka. Even though it's like that, there is no one taking them out. Ku sukusela Ever since, munhu a ti tshuka a heleni.
Ever since a person went to hell, wa harila is still crying. wa harila That person is still crying. 40 years 40 years, 60 years 60 years, 80 years 8 years, va harila they are still crying. a va nga miyeli They won't stop. and a va pfuniwi hi munhu And there is no one helping them. wa vohe wa ha yimayima ku la misaveni You see now you are still standing here on earth. hi ku byela ku famba ka Yesu u twa ingaku hi ku dye nkarhi We are telling you to go to Jesus and you think we are wasting your time. u ta u tsundzuka nkarhi lowu wa ku la misaveni You will remember the time of this earth. u ta u tsundzuka You will remember it. hell a hi joke Hell is not a joke. hell a hi joke Hell is not a joke. hell i ntiyiso Hell is real. na ku khongotela I beg you, tsutsumela ka Yesu run to Jesus. hell a hi joke Hell is not a joke. baleka hikwalaho ka vutomi bya wena Run for your life. Hallelujah. kwalaho ka vutomi bya wena Because of your life. a ku nyika vutomi wena u tlhela u n'wi hundzukela na He gave you life and then you turned to him. a tlhela ku nyika Yesu ku ri a ku fela ho tlhe u ala Yesu He also gave you Jesus to die for you and you still deny Jesus. u hleketelela ku loko u famba la misaveni u lava ku fambisa ku yini Do you think that you will go well when you die on this earth? lava nga ku xisa Those who fooled you, va ku byela ku loko u fa swi herile a hi ntiyiso they tell you that when you die it's finished. That's not true. endzeni ka wena ku na munhu Inside of you there is a person. na ku khongotela I beg you, swi nga endleka it might happen. tintswalo leti mi ni nga ti kuma wena u nga ti kumi The grace that I got, you will not get it. so tsutsumela ka Xikwembu So run to God. tsutsuma ku ra ha vona Run before the end of the day. Xikwembu xi ku katekisa May God bless you. Hallelujah. In the name of hi Jesus. vito ra Yesu In the name of Amen. hi Jesus. vito ra Yesu Amen. hi vito ra Yesu Amen. hi vito ra Yesu Amen. Jesus. yima Stop. ku landzelela mahungu mo biha To follow bad news. tsutsumela kerekeni Run to church. famba tirhela Xikwembu Go and serve God. u ta pona You will be saved. u ta pona You will be saved. mi lava wena u pona I want you to be saved. a nga vi wena u ya vona ndzilo I don't want you to go and see the fire. u nga vonaka u ri na nkani hinkwayo You might be hard-headed tlhela u tlhariha u ri na vutlhari hinkwaro and you might be clever, u nge swi nge ku pfuni swilo sweswo but that will not help you. la nga ta ku pfuna i Yesu The one who will be able to help you is Jesus. vanhu va nga va va ku xixima va ku chava la misaveni Many people may respect you here on earth, kambe se ku famba but the day that you die, wa ha ri nchumu you have nothing. a wu nchumu You are nothing. famba ka Yesu Go to Jesus. u ta ku nyika ku wisa He will give you Hallelujah. rest. u ta ku nyika ku wisa He will Hallelujah. give you rest. loko u za u fa u ri hava Yesu u nge wisi If you die without Jesus, you won't rest. u nge wisi You will not rest. hambi ho tsala hina hi tsala ku rest in peace wena u nge wisi Even if we can write that rest in peace, but you won't rest in peace. u nge wisi You won't rest. ku wisa ntsena lava hanyelaka Yesu People who rest is the one that live for Jesus. lava hanyelaka Yesu The one that live for Jesus. hi koho va wisaka That the Amen. one that rest. lava hanyelaka Yesu That live for Jesus. hayi loko ngo nghena kereke va kha va nga endli swa Yesu Not those who go to church but not doing Jesus' works. hayi loko ya kerekeni va kha va venga vanhu Not those who go to church while hating others. a va na Xikwembu va lava They don't have God, those vo va ones. na vito ra kereke They just have the name of the church. a ku na ku wisa ka va lavo tala There is no rest in those kind of people. famba endla swa Yesu Go and do Jesus' works. famba hanya vutomi bya Xikwembu Go and live the life of God. se ku famba The day that you live, u ta nyikiwa ku wisa you will be given rest. ku wisa You will be given rest. ku wisa A rest. ku wisa Rest. a swi lehangi swisikwana swa la misaveni It's not long the days that of this earth. a swi lehangi It's not that long. a swi lehangi It's not that long. loko vo vanhu va kha va famba If you see people going, i xifaniso xa ku na holi ku le ku fambeni it's a picture that even you are going.
ungazi uhleka abantu lava ku fambeni. Don't laugh people who are dying, who are going. Na wona ku fambeni. You are next. You are going. Ku fambeni. You are going. Na ku tlhariha ka wena. Even though you are very intelligent, Na ku dyondzeka ka wena. even though you are very educated, U le ku fambeni. you are going. U le ku fambeni. You are going. Pastor so u leswi u swi vona ku swi ri kahle swi ta salana. Everything that you see good that you have acquired, you will leave it here. Hi le ku fambeni. We are going. Tsutsumela ka Yesu. Run to Hallelujah. Jesus. Yesu u ready ku ku amukela. Jesus Amen. is ready to welcome you. Na ku khongotela. I beg you, U nga rivali. don't forget, Hell i ntiyiso. hell is real. Hell i ntiyiso. Hell is real. Hell a hi joke. Hell is not a joke. Hell i ntiyiso. Hell is real. Hallelujah. Xikwembu a xi ku katekisa. May God Amen. bless you Xi ku hlayisa. and protect you. Hatla u teka makungu. Make a decision fast. Hatla u teka makungu. Make a decision fast. A ni swi tivi ku tiawara timbirhi leti ta ku ta va u ri kwihi. I don't know where will you be in the next 2 hours. Hatla u teka makungu. Make a decision fast. Xikwembu xi ku pfuna. May God help you Hi vito ra Yesu. in the name of Jesus. Ende Yesu a ku horisi kwala u nga kona. And may God heal you wherever you are. Yesu a ku pfuni ka ti-problems ta wena May kwala. God help you in your problems. Yesu a endli vana va wena va hlayiseka lomu va nga kona. May God protect your children wherever they are. Xikwembu a xi hlayisi ndyangu wa wena hinkwawo. May God protect Hallelujah. your whole family Hi vito ra matimba ra Yesu. in the name of Jesus. Kateka u tlhela u hlayiseka. Be blessed and be Hallelujah. protected Hi vito ra matimba ra in Yesu. the name Amen. of Jesus. Hi vito ra Yesu. In the Amen. name of Hi Jesus. vito ra In Yesu. the name Amen. of Jesus. Vhiki ra ha sungula. The week starting, Xikwembu xi ku hlayisa. may God Amen. protect you. Xikwembu xi ku katekisa. May God bless Hallelujah. you. Hi vito ra In Yesu. the name of Amen. Jesus. Hi ta vona na mundzuku nampundzu. We'll meet each other tomorrow. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. God bless you. May God bless you.